ninde mukristo ari hano afite ikibazo utari umuislam? Mwisanzure. Tunaomba kila mtu ajisikie uhuru. Turashaka ko buri muntu wese yumva ko ari hano, yiyumva nta kibazo nagira ubwoba cyangwa iki giterane. Tusitoke hapa nituze kuva hano unasema sikuuliza. Uvuga ati ngiye nibigeze ba mu mwanya wo kubaza. Aha. Ninde afite ikibazo? Ninde ufite ikibazo? Ibaza ku Ubuislam. Ngwino. Karibu. Enda hano. Bwasege. Yes. Islam niyo dini yonyine yigisha igatanga umwanya wo kubaza. Yonyine. Nta handi wabiko. Yego, mushiki wacu fata mikro. Esege. Fata mikro. Naam. Mushiki wanje witwa nde? Nitwa Wanege Farida. Egeza microphone. Nitwa Wanege Farida. Usengera he? Ndi mu barokore. Barokore bita gute? Ari ADPR, ari Restoration Church. Sibyo? Nje ndo Muislam. Ndi Haji. Sawa? Ukwibombarika mbere y'Imana imwe rukumbi. Iyo niyo Ubuislam. Sawa? Okay, ikibazo cyawe. Ikibazo nashaka kubaza. Yego. Ese umuntu ashobora gusubira mu dini ya Islam nkuko umuntu yari mu Islam mbere agashaka gusubiramo byashoboka? Birashoboka. Abaroma 10:10. Abaroma 10:10. Abaroma igice cyaho cya 10. Yego. Ku murongo waho wa 10. Yego. Haragira hati. Yego. 10:10. Yego. Abaroma. Yego. Kuko umutima ari umuntu yizeza. Mutima wawe gusa niwo wizeza. Akabarwaho gukiranuka. Yego. Kandi akanwa akaba ariko yatuza. Yego. Agakizwa. Acha. Iyo niyo shahada. Niba mutima wawe urumva shaka kusubira mu dini yanje, ukavuga ya magambo waravuze turu ya mbere, ukasubira mu dini yawe. Kandi ya magambo uvuga ugiye kuvuga na magambo yoroshe cyane. Yesu niyo yaratwigishije. Yohana 17:3. Yohana igice cyaho cya 17 umurongo waho wa 3. Tangamuka. Haragira hati. Yego. Ubu nibwo bugingo buhoraho. Ugomba kumenya ubugingo buhoraho niki? Kuba kumenya karo Imana y'ukuri yonyine. Yesu aravuga ko Yesu ari hano kwisi, aravuga ko bakumenya. Yesu ntabwo yavuze ko bamenya. Ko bakumenya. Kwari wewe Mana y'ukuri yonyine. Bakamenya n'uwo watumye. Wiki? Bakamenya n'uwo watumye. Yego. Ari we Yesu Kristo. Amina. Ibintu birashushe muri Karabayi. Uri tayari? Tayari. Uri tayari? Tayari kusema dini yanjye. Takbir! Aba bantu ntago mwakubise inyama. Jewe mfite agasozi ndato yuzuje inyama. Takbir! Mashallah. Ndashaka mu gutekereza uyu mushiki wanje mumwegeze hariya mu badamu ategereze mu kwinjira idini ebana mumushakira katebe. Ngwino hano. Hariya bagiye kukwigisha bagutegure neza n'akamutandiyo mashallah. Jana ingi bakwigisha hariya ati mufashe mashallah. Naam, Hajj Seguin. Naam. Yewe nziko winjiye idini. Naam. Ariko nkunda kugira amatsiko cyane. Yego. Kugira ngo n'abantu batari abaislam bamenye icyatumye uva aho waruri ukaza mu Ubuislam. Ewe, nukubera iki? Niyo gusa. Aho rye ni hondi. Tegereza gato. Sawa. Ari undi afite ikibazo? Ngwino. Karibu. Hano hari ibibazo she. Naam. Kiraje kari kibazo. Nyuma y'ibibazo. Yego. Fata microphone. Karibu. Naam, bite mugabo. Ni byiza. Nde. Nitwa Abayesu Emmanuel. Emmanuel usengera he? Hamza. Niko Hamza. Papa wanje yanyize. Uri Muislam? Oya. Usengera he? Undi nsanzwe nsengera mu ba Protestant. Protestant, okay. Ikibazo cyawe?
ikibazo mfite Naam. ntabwo nigeze mba baptize, ntabwo nigeze mbatwizwa nyine, ariko njyewe idini ya Islam ndayikunda Yego. kubera mbana nabo nkorana nabo benshi ni abaislam Yego. kandi barankunda nabo. Yego. Nshaka kuba naba Islam. Naam. Uri tayari kuba muislamu? Cyane. Uri tayari kuba muislamu? Just. Mashallah. Ndashaka wegere babagabo hariya bagutegure mukanya ugiye kuba muislamu. Hariya. Shaka hano hariya baguha agatebe uwitegure kuba muislamu. Cyangwa uzane agatebe kawe. Naam, ngwino mugabo. Ngwino. Ntugire ikibazo. Buri muntu wese ufite ikibazo, Islamu ni idini iha umuntu uburenganzira bwo kubaza. Sheikh Ahmed anakuambia, Yego, Sheikh aravuga ati hakuna dini moja duniani nta dini nimwe ku isi wabona inafundisha ihigisha kisha yite watu wawaulize, hanyuma igamagara abantu ngo ngwino ubaze. sababu na Yesu alifundisha Kuko na Yesu yarigishije wakamuuliza baramubaza akajibu agasubiza. Marko 12:28 Sheikh Ahmed soma. Naam. Marko Yego. igice cyaho cya 12 Yego. ku murongo waho wa 28 Sawa. haragira hati Yego. nuko umwe mu banditsi yumvise bajya impaka Uri kumva he? amenya yuko abashubije neza, Amenya ko Yesu yabasubije neza. aramwegera aramubaza ati, Yegera Yesu aramubaza ati, mbese itegeko ry'imbere muri yose ni irihe? Yego. Yesu Aha. aramusubiza ati, Tulia. Ufitiye kibazo. Yewe nitwa Niyonsenga Innocent. Usengera he? Nari nsanzwe nsengera muri ADPR. Nyivamo. Ubu sinari ngisenga. Ariko biteye yuko nsanzwe nkorana n'abasore benshi b'abasilamu. Yego. Nyine nanjye nifuje kuba najya mu idini rya Islam. Takbir! Allahu akbar. Mashallah. Uyu ni wa kabiri ari tayari kuba Muislam. wa gatatu. Mashallah. Nawe ufite kibazo? Ufite kibazo? Genda hariya bagutegure. Jabos. Usengera he? Yode mudivaniste umunsi wa 7. Tegereza gato. Abadventisti mwemera kubita inzoga? Umva senye. Nakubajije. Banza wumve. Nakubajije. Adventiste yemeye abantu bakristo babo gufata inzoga? Kunywa inzoga? Nago byemewe. Kunywa inzoga? Nago byemewe. Ko wabikoze? Uranyifite se? Nugucikwa? Uranyifite? Nugucikwa? Bazi ikibazo cyawe. Ari kukubaza urabona yifite yagenda he? Nyine ikibazo ufite ngewe. Yego. Ngomba no kubaza. Abisilamu ngewe ndabemera pe, urumva? Yego. Ariko ese kuki kwisi abantu bose babaho bibyihebe biki kandi biza mu baisilamu no kubera iki? Icyo ngicyo. Gumana mikrofone yawe, gumana mikrofone. Muri ibyihebe mwebwe ahantu hose kwisi za Ekaida ibiki, urumva? Biza mu basilamu ariho mwica abantu benshi kwisi no kubera iki? Murakoze. Naam. Hano turi mu gihugu. Mu Rwanda. Turi mu Rwanda. Ushobora kutwereka umunyarwanda umwe muislamu yabaye igihebe? Yaba ikihebe? Nago namuvuga. Umva ntawe. Niba uramuzi ntawe. Nawe. Tegereza. Arahari cyangwa nagwa ahari? Jewe ntawe nzi. Sawa. Mu bantu bose bari hano. Uzi umwisilamu umwe hano mu Rwanda yabaye igihebe? Amuvuge. Nyine umva. Uretse umva. Ibyo mvuga. Idini ni iki? Idini? Inzira. Kujyana he? Kumana. Noneho. Nimba idini ry'abayisilamu ababikora baba basebye idini cyangwa mu societe yose? Reka ngufashe muvandimwe.
mu societe yose ari abantu beza n'abantu babi. Ubu ngubu jenoside yabaye hano mu Rwanda, isengero zingahe zafunzwe? N'ubukristo yatumye abantu bakora jenoside cyangwa ni mitima yabo? Ni mitima yabo. Nubona umuislamu agiye gukora icyaha, ntabwo ari idini yamusunitse akora ibyo bintu, la, ni umutima we wenyine imutuma akora ibyo, ntabwo ari idini. Sawa mwigisha, ndashaka ngwandere gato. Yego umuvandimwe, ikibazo wajije ni cyiza cyane kuko hari abantu basa nkaho baje guhagarika inzira abantu kugira ngo babuze kujya mu Ubuislam, bakajya bitwaza icyo kintu. Yego cyo shagira ngo mbabwire, umuyobozi yanga cyangwa umuyobozi wacu Sege hari ijambo avuze ryiza cyane. Bigaragara yuko Islamu yatanze urugero hano mu Rwanda. Muvandwe ati kuki abaislam ndabakunda ni beza, ariko kuki mukunda kuvugwaho ikintu cy'iterabwoba? Sibyo? Turamushije tuti twebwe nazi hano mu Rwanda, kuko ibyo avuze nibyo yumva ku maradiyo, ku mateleviziyo, niyigeze abihamya kugira ngo amenye ukuri kwabyo. Nazi hano mu Rwanda. Uramubajije uti hano mu Rwanda hari umuntu n'umwe w'Umuyisilamu mwize mubona ujyana n'iterabwoba cyangwa waba warakoze ikintu cy'iterabwoba? Ntawe. Kugira ngo tumenye ko ntawe, jenoside yakorewe abatutsi 94, abanyarwanda b'abaisilamu bitwaye neza, nta muntu n'umwe wigize wica umukristo musize ubukristo bwe. Bigaragaza yuko idini ya Islamu ni idini y'amahoro. Nkuko igihugu cyacu abayobozi bacu baduha uburenganzira bwo kuba twakwigisha Ubuislamu mu gihugu cyose, nuko bazi ko tugiye abasilamu b'abanyarwanda. Ibyo ntabwo biturangwaho. Hari abantu bitirirwa idini ya Islamu bagakora ibyo bintu bashaka inyungu runaka, bagashaka kugira ngo baze muri iyo nzira hanyuma basebye Ubuislamu. Islamu iri kure y'ibyo bintu mvana mu Islamu. Ntabwo Islamu w'iterabwoba uriho. Ndumva tushaka kuba twaragize kumuha mikoro. Bwasege muri kuva makumyabiri umurongo waho wa mbere, umuvandimwe wamubajije uti hari ikihebe cy'umusilamu mu Rwanda uzi? Aravuga ati nta n'umwe nzi. 14 15 imigani aravuga ati umuswa yemera ikivuzwa cyose. Umuswa yemera ikivuze cyose. Ahandi akavuga ati 23 umurongo wa mbere kuva, yumva inkuru y'impuha ukayamamaza. Wabyumvise? Ndavuga wabyumvise? Birumvikana? Njewe ikintu shaka kubaza, umuswa ngo yemera ikivuzwe cyose. Ngiye mbaye umuswa. Tuvuze wowe? Ntabwo ari wewe. Ni Bibiliya yavuze, ariko wewe ntukabe n'umuswa. Baravuga abaisilamu nibihebye ukabyemera, kandi na bimenyetso ufite hano mu gihugu cyacu. Nyine mu gihugu cyacu nta bihari, ariko mu bindi bihugu birahari. Kendo babazi warabibonye? Ntibivugwa se? Biravugwa. Ibintu bivugwa ni byinshi. Biravugwa. Ibyiherewe ku isi bibaho ni ibya abisilamu. Sawa. Ndugu zangu Waislamu na wasiokuwa Waislamu, bavandimwe b'Abaisilamu batari Abaisilamu, sisi tunajibu mambo inafanyikana Rwanda. Waislamu twe dusubiza ibijyanye n'igihugu cyacu bireba Abaisilamu mu Rwanda. Ukaenda hapa Uganda, iyo ugiye Uganda hano, musisahau ilikuwa mu 2000, nimukibagirwe mu mwaka 2000, mtu anaitwa Kibwetele. Uwo mugabo avuze alikuwa bishop, yari bishop, pastor, yari umupasteur. Mu 2000 mu 2000 alikamata watu wote, yafasha abantu bose akawaingiza ndani ya kanisa, abashyira mu rusengero, akamwanga essence, amena essence, akabambia siku ya kiyama inafika. Arabye ati imeruka irageze, mulete pesa zenu, muzane amafaranga yanyu, magari zenu n'amamodoka yanyu, muilete hapa, kiyama kinafika, mubizane hano ko imeruka irageze. Akamwanga essence, amena essence yose, akawachoma ndani, arangije arabatwika muri rwa rusengero. Ule ni Muislamu. Uwo yari umusilamu.
Bwasege hari nundi Joseph Kony nocha kuvuga nanjye Joseph Kony wamwumva alimwambia president wa Uganda, yabwiye president wa Uganda, nataka kuongoza Uganda na sheria 10 ya Mungu, ndashaka kuyobora igihugu cya Uganda n'amategeko 10 ya Bibiliya. Hivi Joseph Kony anaua watu, yirwa yica abantu, anavua watu manguo, akabambura imyenda. Tuseme kama ni Ukristo na mutuma afanye hivi, tuvuge ko ari ubukristo bumutuma ibyo ngibyo ko yitwaje amategeko 10, tena ni pastor kandi no ari umupasiteri. Ingabo ze zitwa Lord Resistance Army, ingabo z'Uwiteka. Abona abasilamu si byihebe, ni Ubuislam, si pastor. Yego, tuseme kama ni Ukristo na mutuma, ubukristo koko sio Uislamu inatuma mtu afanye mabaya. Ntabwo ari Ubuislamu utuma umuntu akora ibi bivandimwe. Mtu akifanya mabaya, iyo umuntu akoze ibyo bibi, faida yake mwenyewe ni kugiti cye. Si Ubuislamu. Prison, iyo ugiye muri gereza, genda mageragere, yamageragere hariya hino. n'abaislam gusa barimo, abaislam gusa barimo. Reka da, abaislam bakakora makosa abandi bakafungwa gute se koko? Ni bangahe bafunzwe hariya? Unaona, urareba ibyo ngibyo ni vitu sio hata vizuri kubizungumuza. Sina byiza ryo umuntu abigaruka ugasanga atari biza kubiganira. Inaweza kuleta macakubiri ku Banyarwanda, bishobora kuzana amacakubiri hagati y'abana b'u Rwanda. Uislamu sio dini ya kuwa mauaji. Islamu si dini y'ubwicanyi. Hapana. Ni dini ya amani. Ni dini ya mahoro. Ni dini ya upendo. Ni dini y'urukundo. Ni dini ya umoja. Ni dini y'ubumwe. Ni dini ya kujua Mungu moja. Ni dini yo kumenya Imana imwe gusa gira ikintu ibangikanga nacyo. Hiyo ndio Uislamu. Ubwo nibwo Uislamu. Kosa anaweza kufanya Muislamu ni kawaida. Ikosa umurashaka kuba yakora Muislamu aribaza ku giti cye. Hiyo mumulize yeye mwenyewe. Mubaze ku giti cye. Hakuna kitabu cha Qur'ani inatuma mtu kwenda uwa. Na gitabo na murongo numwe muri Qur'an ushaka kubabwira umuntu ngo jya kwica mugenzi wawe. Haiwezekani. Na ushaka kubona. Ile sheria hakuna. Ayo mategeko ndio ufite kibazo. Ninde ufite ikibazo? Ngwino. Naam. Mwiriwe amakuru. Mbeza. Uitwande muvandimwe? Nitwa Nzabenda Faustin. Usengera he? Ndi umukristo. Naam. Gusa nagira ngo mbwire mu Katolike, mu ADPR cyangwa? Oya, ntabwo ndi umukatolika, gusa ndi umukristo jewe. Mukristo gusa mu Itorero? Umugeni wa Yesu. Atinywa. Umugeni wa Yesu. Uri umugore? Oya. Uri mugeni gute? Mbari b'igikondo. Wallahi nabonye gwa mbere mugabo yambaye pantaro. Reka nyine ngubwire. Yabaye mugeni wa Yesu. Reka ngubwire gatoya. Itorero ryaje? Riba kuri Mera. Okay, kibazo cyawe. Okay. Ngo mbwire uriya mugenzi wanjye. Naam. Wari uri uvuga ko abisilamu bose ari ibyihebe. Yego. Hano mu Rwanda nta byihebe haba by'abisilamu. Kabisa. Abasilamu ni inshuti zacu, n'abavandimwe bacu, turanasabana. No kuri wa munsi wabo genja bajya bantumira mba ndafite inshuti zanye benshi. Gusa n'amakuru twumva hanze. Yego. Mu bihugu byo hanze bigenda komeye cy'Isilamu. Yego. Ntabwo bose ariko bagenda bakora bira ibintu by'ubyihebe. Sawa. Ntabwo nk'igihe nko muri Nigeria. Nigeria ni igihugu kibamo abakristo n'abasilamu. Yego. Ariko hari abantu bananiranye nyine biheba, ariko hari n'amategeko. Abo bantu barahigwa buri munsi bafatwa genumba. Kabisa. Abakoze amarorerwa barafatwa. Abafashwe barahanwa pe. Kabisa. Ariko rwose two kuva mu gihugu cyacu ngo hamo ibyo reka. Kabisa. Ntabwo hango turi kumwe rwose. Kuzicyo nababwira cyo Islamu na abantu beza. Urakoze cyane. Kandi n'abakristo natwe nkuriyo bivuze ko ntabwo twe tuko abakristo tugenda kumenya Kristo, ariko twe tujya mu nzu y'Imana. Ari nk'umara imyaka 5 atajya mu nzu y'Imana ngo yumve ijambo ry'Imana. Yego. Yumve icyo rimubwiriza. Yego. Urumva? Yego. Buri muri turigishwa, abasilamu barigishwa, abakristo barigishwa, ariko n'abitwa Kristo batajya mu nzu y'Imana ngo yumve ijambo ry'Imana uko ribabwira. Sawa. Gusa icyo nababwira cyo turabavandimwe pe. Naam. Mvandimwe
tunamshukuru sana. Muvandimwe turagushima cyane. Maneno unasema ni haki. Amagambo uvuze ni ukuri. Hiyo ni kweli. Uko ni ukuri. Na hatuna kitu cha kuongeza. Nani kitu twakongera? Lakini kitu tutakusaidia. Icyo shaka yangu gufashe. Hayo maneno unasema. Hayo magambo uvuze ni kweli. Ni ukuri. Sikia vile Qur'ani inasema. Uvuga Qur'ani kugira. 49:13. Naam. Qur'ani. Yego. 49:13. Soma. Yemwe bantu. Unasikia? Qur'ani inasema enyi watu. Qur'ani bati yemwe bantu. Qur'ani haikusema enyi makabila. Qur'ani gisavuga ngo yemwe moko. Qur'ani inasema enyi watu. Yemwe bantu bose. Mu byukuri twe twabaremye tubakomeye ku mugabo umwe n'umugore umwe. Unasikia? Tuliwaumba kutoka kwa Bwana moja na mwanamke moja. Hao ni Adamu na Hawa. Kwabarinye tubakomoye ku mugabo umwe n'umugore umwe. Abo nabo nabandi ni Adamu hamwe na Eva. Yego. Tubagira amahanga n'amoko kugira ngo mumenyane. Unasikia? Mwenyezi Mungu akafanya nchi tofauti sababu tujuane. Imana kugira ngo tureme edushire ko ibihugu byinshi bitandukanye kugira ngo tumenyane. Umenye ko kana kari umuganda, undi ari umunyarwanda, undi ari umukongomani, undi ari umunyamerika, undi ari umwongereza, kugira ngo tumenyane gutyo natwe. Siyo kuchukiana. Nago rukwangana. Rwose. Ubarusha icyubahiro imbere y'Imana. Ubarusha kuganduka. Heshimu Mwenyezi Mungu. Ufite icyubahiro mwenyewe iko na heshima mbele ya Mwenyezi Mungu. Ufite icyubahiro mbere y'Imana muri twese abo bose batuisi. Ni mwenyewe anaogopa Mwenyezi Mungu. Nutinye Imana kurusha abandi. Hiyo ukabila ntago ari amoko. Hapana. Oya. Kama hauogope Mungu, niba udatinye Imana, hauna heshima mbele ya Mwenyezi Mungu. Nta cyubahiro ufite mbere y'Imana. Sikia vile Biblia inasema. Abagalatiya 3:13 murongo wahuragira uti. Changamuka. Kristo. Galatia 5:13. 5:13. Yego. Aragira hati. Yego. Bene data. Benye Kanyarwanda. Ngahamagariwe umudendezo. Yego. Ariko umudendezo wanyu ntimukabugira urwitwazo gukurikiza ibya kamere. Bya kamere. Ahubwo mukorerane mu rukundo. Urikumva? Dukorane mu rukundo. Kuko amategeko yose asohora mu ijambo rimwe ngiringo. Amategeko yose asohora mu ijambo rimwe ngiringo. Ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Voilà. Ukunde mugenzi wawe nkuko. Ukunde mugenzi wawe nkuko. Murakundana. Oya murikumbesha. Murakundana. Niba koko murakundana muhoberane babiri babiri. Wese ahobera mugenzi we. Ariko ntabwo ari umugore. Ntabwo ari umugore ku mugabo. Umugabo ku mugabo. Uhana amahoro. Naam. Kuhoberana icyo kiragaragaza koko murakundana. Ariko kurikira Biblia kweli kuvuga. Soma komeza. Ariko rero nimushikurana. Ngwiki? Nimushikurana. Yego. Mugaconcomerana. Yego. Mwirinde. Mutamarana. Iyo ni Kinyarwanda kinasemekana. Icyo ni Kinyarwanda cyumvikana. Nimushikurana. Mugaconcomerana. Mwirinde. Mutamarana kuko byageze icyenda na kane. Jana. Ejo. Nilipanda examen. Natanze ikizamini. Wakati naingia Rwanda, igihe ninjiye mu Rwanda, wakaniambia makabila 3. Bambwira ko hano mu Rwanda haba amoko 3. Nikasema kweli? Ndibyo koko se? Nikatafuta. Niyashaka amoko, nikaikosa. Ndayabura. Sababu gani nimeikosa? Kubera iki ayo moko ntayabonye mu Rwanda? Sababu kubera ko mimi nasoma Kifaransa. Iyo nigi Gifaransa bari kunyigisha, wananiambia maluga. Bambwiye ko makabila, lugha, indimi inaendana na kabila. Indimi zose ziba burya buri rurimi rugendana n'ubwoko. Kila kabila, buri bwoko lazima ikuwe na lugha yake. Ngoga bugire ururimi rwabo. Hiyo ni haki. Uko ni ukuri. Katika malugha, mu ndimi nikatafuta, ndabishaka, nikakosa, ndabura. Nikauliza, ndabaza, nikakosa, ndabibura. Ndiyo sababu jana, niyo mpamvu ejo nilikamata telefone yangu, nafashe telefone yanjye, nikaiweka hapa, nishira ngaha, nikasema, ndavuga kama kweli niba koko ziko bihari, mtu mmoja aje hapa. Nanjye naje nongeraho yanjye, n'ubu ndongera mbisubiremo. Telefone ndayifashe nyongeraho icyo gihe shehe dore ngiye. Na shehe yongeyeho
amafaranga wa amayinite nyazane yazane twibariza ikibazo hangaha niba dusubiza telefone ngizi z'ibihumbi magana gahe na inite zayo shira inite hariya 20 ingahe 20 sheke sawa ayinite ya shushu na sheri we sawa agasha muri nganga nawe ushizeho ibyaha sawa wewe ukiweza swali wowe nusubiza iki kibazo ugiye kukubaza wewe unazibeba ngwino teru rujyane zote byose utware sababu gani kubera iki mimi nikasema niko Mfaransa yamvuze ko ndi Mfaransa lazima nizungumuze mu Kifaransa ngombe nganire mu Gifaransa bonjour nkuko bivuze comment ça va comment vous allez ubwo mu Gifaransa comment t'appelles-tu ubwo ni Mfaransa huyu ni Mfaransa ubwo ni Mfaransa kama unasema niko Mwingereza iyo ndi Mwongereza lazima uzungumuze Kiingereza ngombe nganire Icyongereza morning how are you muri kucyumva nawe what your name yego sadi Isaac my name is Isega huyo ni Mwingereza uwo ni Mwongereza sababu anazungumuza lugha ya Kiingereza kuko ganiriye ururimi rw'Icyongereza umuganda anazungumuza Kiganda yego gikubite na tuzewa yewe twaje hano kubanyonyora kubasobanurira munyonyoke musobanurire ibinyonyoro ibisobanuro ebyanyonyorwa n'abanyonyozi abanyonyoka abanyonyofu ebiyoko acha ni umuganda yego wakongomani wanazungumza Lingala eti akasema sango nini impamvu dusobanura uzi Icyongereza ozabye kombo nayo nani oti wapi huyo ni mkongomani uwo ni mkongomani sasa mimi nakuuliza swali none ndakoze ikibazo kuja hapa ngwino hano simama hapa hagarara hano utusalimie udusuhuze gusa mwiriwe amakuru ni meza yego ntukavuge mu Kinyarwanda cyacu ubivuge mu ki uvuge mu Gihutu cyawe mu Gihutu anyuma cyane uterura ibyawe niba koko ubu bwoko bw'abahutu bavuga ko buhari hano mu Rwanda ngwino dusuhuze mu Gihutu ninde wamkulahe ayiye terura inoti hano ibigabo biri kuvuga Rwanda ibintu birashushe muri Karaba baje ariko baje ngwino mu Gihutu arahari haruzi Igihutu hano wamkulahe ninde mwarimu je gufata amafaranga yanjye hoya asigaye kuko hari igitutsi hari n'igitwa uzi bashaka kudusubiza arabagore bakunda kuvuga urabona yego njyewe ndi umututsi kazi akakubita hano ewa njyewe ngwino hano udusuhuze mu gitutsi gusa ninde utwara ibyawe utwara ibi byose ninde nawe uhari mu gitutsi ngwino yabonetse mu gitutsi umva mwarimu ntavuge Ikinyarwanda ntuvuge Kinyarwanda turashaka gusuza abantu mu gitutsi mwaramutse uyu ni umutekinisiye sawa yego abagerageza reka tuvuge abagerageza igitwa mu gitwa ninde waza dusuze mu gitwa avuye ati mwiriwe amakuru yanyu nabivuge mu Kinyarwanda avuge mu gitwa ninde wamkulahe reka tuhamagara umwana mutoya reka tuve abana uve uburyo bazi iki gihugu basobanukiwe ibyo bigishwa mu ishuri yego barabisobanukirwa nitunabazi tugiye gutomboza uwo dushatse aze hano tumubaze ngo suza mu gitwa mu gitutsi mu Gihutu nabishobora atware umwana w'umunyeshuri yaze hano nta kibazo ngwino uitwa nde Adukunda Rodrigue uri kwiga mwaka ngahe wa gatandatu urumva ku buzima nurangiza amashuri uzabande Dogiteri mashallah mumuye amashi
ibyo nibyo byiza, ibyo nibyo umwana arabizi ko njyewe nzaba docteur, turashaka udufashe docteur, sibyo doctor? Utuza abantu mu gihutu. Nabyo suza abantu mu gitutsi. Nakoze. Suza abantu mu gito. Nakoze. None mwibuke kenda kane, ibi nibi byazanye ibibazo mu Rwanda. Ibi nibyo byazanye ibibazo mu Rwanda. Suza abantu mu Kinyarwanda. Mwiriwe. Ko mwacecetse? Mwiriwe. Ongera cyane. Mwiriwe. Aha. Nukuvuga twese turabanya? Twese turabanya? Aha. Utakora? Utakora? Ntakarye. Ko mutasubiza? Utakora? Ntakarye. Utakora? Ntakarye. Utakora? Ntakarye. Njye natangiye. Uratangiye? Uno mwana yakoze ni yakoze? Kandi agomba guhembwa. Byange bikundi. Buri wese angorere mufuko ahembe no mwana. Wabonye 500 ya mbere yari? Yakoze neza. 500 ya kabiri yari? Mashallah. Uno mwana azi Kinyarwanda, ntazi Gitwa, ntazi Gitutsi, ntazi Gihutu. Azi Kinyarwanda. Kabisa. Wabonye ikindi? Yego Ugo mwabibonye? Ndio sababu tunaimba kila wakati. Ndio mpamvu buri munsi turirimba. Wanani watajenga Kigali mwenzangu, Kigali itajengwa na sisi wenyewe. Kigali itajengwa na nani mwenzangu? Na sisi wenyewe. Na sisi wenyewe. Acha we. Na sisi wenyewe. Na. Ewan. Shesat, fata telefone zao. Mwarimu. Naam. Mwarimu. Yego. Nzanira amafaranga yanjye hano. Mafaranga nago bayisubiza. Ekaze nyatwara. Umurana yakuzanira. Yabari. Naam. Iyo niyo dini ya Kiislamu. Iyo niyo dini y'Ubuislamu. Umoja, ubumwe, kupendana, gukundana, tutafika mbali. Tuzagera kure. Sio mauaji. Nago rugicanyi. Sio kuchukiana. Nago izangano. Unakutana ndugu wasemeshane na ndugu mwenzake. Urasanga mu muntu navugisha mugenzi we. Sio hivyo. Suko imeze Abanyarwanda. Arundi afite kibazo. Arundi afite kibazo. Kubera ngiye kwereka ko mwijuru abamarayika tugiye kugaragaza mwijuru n'abaislam. Kora vuba cyane. Ihute ko turi mu kurangiza. Musore wanje witwa nde? Eric. Usengera he? ADP. Ikibazo cyawe? Ikibazo mfite. Yego. Abaislam bajya bavuga ko gese mbizi neza. Bajya bavuga ko mushaka abagore barenze umwe. Ngwino hano. Ese no kutanyurwa nicyo mbaza. Ho! Muvandimwe, kasubiremo. Bajya babaza abantu barabiganira cyane ko Islamu abagabo baho bashaka umugore urenze umwe. Yego. Je ndibaza no kutanyurwa ni ikihe kibazo? Ese niko byanditswe? Nagira ngo munsobanurire aho. Sawa sawa. Suri mu ADP. Mukoreshiye kitabo. Bibiliya yera. Bibiliya yera. Urayemera? Ndayemera cyane. Ibintu byose birimo urayemera? 100%. Na magambo yande? Na magambo y'Imana. Sawa, ntukahindure. Muri Bibiliya ari ahantu byanditswe gushaka umugore wa kabiri ni icyaha. Oya ntaho. Ninde ashobora kumufasha? Uzi murongo muri Bibiliya mu bakristo abasoma Bibiliya. Uwo murongo muri Bibiliya ugaragaza yuko gushaka umugore urenze umwe ko ari icyaha. Awuzanye. Nje na pasteur sinzi. Nuru pasteur. Yari umupasteur. Nago ihari. Udahari. Ninde arayifite? Wenda wewe wize kundusha. Ninde? Aha, uri kumva? Abantu bose bari hano nago bavuga ngo ari nyandiko ivuga gushaka wa kabiri ni icyaha. Acha sasa nikujibie. Reka rero gusubiza. Na kujibu namna mbili. Na gusubiza mu buryo bubiri. Naenda kukujibu kibibilia. Ngiye gusubiza tujyanye kuri Bibiliya na leta.
hamwe na leta. Rwanda twebwe abanyarwanda tuna mutegeko nshinga tuyoborwa n'itegeko nshinga. Sawa, sibyo? Itegeko nshinga inatupatia onyo, idushyiraho amategeko, idushyiraho umurongo. Utafute mwanamke mmoja, ushaka umugore umwe. Ni byiza. Sisi Waislamu, natwe abaislam turabizi na tunayiheshimu kandi turayubaha. Ndiyo sababu, niyo mpamvu si Muislamu yote, ntabwo ari buri Islamu ari wese iko na wanawake wawili, ufite abagore babiri. Oya. Sababu gani? Kubera iki? Itegeko nshinga kubyuma, ariko itegeko nshinga yego ni abaislam. Kubera iki? Abaislam nabo n'abanyarwanda. Yego. Sawa, barebwa n'itegeko nshinga. Impamvu leta yaduhaye iyo tegeko, impamvu leta ni ukuvuga irareba n'ubushobozi bw'abanyarwanda. Urebe leta iri kutubakira midugudu, irakubakira inzu ya ibyumba bibiri. Icyumba kimwe ni y'umubyeyi, ikindi ni y'abana. Uzazana umugore wa kabiri he? uzamushyirahe? Uzamushyirahe hejuru y'amabati. Uzamushyirahe? Niyo mpamvu leta iri kwishyira ku mwanya wawe. Mu bushobozi ufite, gumana n'umwe. Kubera iki? Gushaka birasaba cash. No money, no life. Sawa, hiyo ni itegeko, natwe abaislam turayemera. Lakini itegeko nshinga y'u Rwanda ntabwo ari iya Buganda. Itegeko nshinga ko areba ntabwo bireba i Buganda, ntabwo ireba Kongo, sibyo muri Kongo, ntabwo ireba Tanzania, ntabwo muri Tanzania. Ariko Bibiliya iyobora Rwanda gusa. Iyobora amahanga yose. Iyobora amahanga yose. Turebe Bibiliya iravuga gute mu iki kibazo. Bibiliya rero ibivuga iki? Ndashaka munsomere muri Kuva 21 muri Bibiliya ntagatifu. Kuva 21:10. Kuva yo suri ADP. Sawa, soma 21 murongo waho wa 10. Yego. Iyi mukamisiri. Yego. Aravuga ati andi mategeko y'Imana. Andi mategeko y'Imana. Bibiliya iravuga andi mategeko y'Imana. Urayipinga? Ndayemera. Sawa. Haravuga ati yego, niba yishakiye undi mugore. Ngwiki? Undi mugore. Niba yishakiye undi mugore. Yego. Ntacyo azagerura ku byo yahaga wa mbere. Yego. Ari ibiryo, ari imyambaro, ari n'ibihe byo kuryamana. Ngwiki? Ari n'ibihe byo kuryamana. Bibiliya iravuga niba yishakiye undi mugore, ni ukuvuga afite umugore wa mbere, agiye kuzana wa kabiri. Iyo ni twayisanze muri gitabo Kuva. Muri Kuva iri muri gitabo? Muri Bibiliya. Muri Bibiliya yera. N'amagambo yande? N'amagambo y'Imana. Urabyemera? Ndabyemera. Ni ukuvuga abaislam nakosa nakosa bafite. Kurongore wa babiri. Acha! Bara. Abantu bemera Aburahamu ni bande? Ni bande bemera Aburahamu sogokuru w'amahanga yose? Aburahamu bamwemera. Aburahamu sogokuru w'amahanga yose. Ni bande bamwemera? Sawa. Itangiriro 25 umurongo wa mbere. Itangiriro. Yego. 25 umurongo wa mbere. Sawa. Aburahamu. Umva. Aburahamu arongora undi mugore. Ngwiki? Arongora undi mugore. Ngo yakoze iki? Aburahamu arongora undi mugore. Yego. Witwa Ketura. Acha. Ni bari mu muzungu. Ako ni agace tubahaye. Tunakamata, tunaweka wa moto. Takbir. Allahu akbar. None se nago barabyaranye? Nago barabyaranye?
cyane. Soma. Komeza. Yego. Babyarana Simurani, Umwana wa mbere, iyo Kishani, wa kabiri, na Medani, wa gatatu, na Midiana, wa kane, na Yishibaki, wa gatanu, na Yoshua, wa gatandatu. Mungu wariye mu ijuru. Aburamu wariye mu ijuru. Yaragiye mu ijuru afite abagore batatu. Mushakiki icyo shaka babahe mawe. Hiyo ndio Uislamu. Ubwo ari bwo Uislamu. Sheria ya leta, amategeko ya leta tunayakubali, turayemera na tunainama, kandi tukaca bugufi. Sheria ya Mungu, n'amategeko y'Imana ni ya Mungu, ni Imana. Yesu alimuuliza, Yesu yarabashijwe, tuseme nini kwa Kaisari? Ndicyo twavuga kwa Kaisari. Akasema hivi, aravuga ati, mumupe Kaisari iliyo yake, Kaisari mumwibye, na mumpatie Mungu iliyo yake. Ni Imana muhibyayo. Heshimu leta, ubaha leta, heshimu Mungu, ubaha n'Imana. Usikuwe na kenye unadharau, ntukagira icyo usuzugura. Hiyo ndio Uislamu. Ubwo nibwo Uislamu kabisa. Arundi afite kibazo wanyuma, ndashaka munzanire umukeka hano. Zano umukeka ngaha, zano umukeka atari umukeka gato. Arabantu benshi cyane bibaza byinshi abasilamu imisengere yabo, ariko wewe umeniuliza swali nakuba wambaje ikibazo, nini lituma zaidi ukuwe Muislamu? Niki cyatumye koko ubu Musilamu wa pasiteri, we wari pasiteri? Sawa. Iki nakibaje kuki, niki cyatumye avaho yarari akaza kuba Musilamu? Isengesho. Ngo ni isengesho. Aha. Muri isengesho. Isengesho. Fungula yote kabisa. Naomba kila mtu akuwe hapa. Ndashaka buri muntu wese abari hano, angalie hapa, yitegereze hano. Jana nimeshuhudia kama Yesu Muislamu. Ejo nahameje ko Yesu yari Umusilamu. Na nikawaonesha kisi Yesu alikuwa anasali. Mbereka uburyo Yesu yajyaga senga. Sasa tunauliza Biblia. Turabaza Biblia tuti, ikiwa Yesu amesali hivyo, niba Yesu yajyaga senga gutyo, ameitoa wapi? Yabikuye he? Kusali, gusenga sio kuimba. Ntabwo ari kuririmba. Nataka elewe. Ndashaka buri wese abimenye. Kusali, gusenga sio kuimba. Ntabwo ari kuririmba. Kusali, gusenga sio kuomba. Ntabwo ari gusaba. Kusali, gusenga sio kufundisha. Ntabwo ari kwigisha. Hapa niko nafundisha, sisali. Hano ndi kwigisha, ntabwo ndi gusenga. Hapana. Hoya. Tutafautishe. Tubitandukanye. Ama naho gucheza kama vile tunaimbaga, nkuko twa turirimba nkuko mmoja kwa Yesu we wara mama ye ugeze wose bakugurire ngofero. ntabwo uri gusenga gutya, uri gusenga, uri kubyina kushukuru, gushima, ntabwo ari gusenga. Kusali, gusenga, Mwenyezi Mungu anaionesha ndani ya Biblia. Imana ibigaragaza muri Biblia. Kila kitu iko na jina yake. Ikintu cyose gifite izina ryacyo. Wafaransa wanakuambia chaque chose a son nom. Kila kitu kiko na jina lake. Ikintu cyose gifite izina ryacyo. Usiite ugali kuwa wali. Ntuzite ubugari kuba ari umuceri. Hapana. Oya. Baza umutima wawe. Usiogope baba, nutinye papa, usiogope mama, nutinye mama. Siku ya kiyama, kumunsi w'imperuka, kila mtu ataulizwa namna yake. Buri wese azabazwa ku giti cye. Kila mtu na mzigo wake. Buri wese n'umuzigo we. Usisikie ukweli, nuwumva ukuri, uone ukweli, urebe ukuri, ukatale kuwa Muislamu. Uwange kuba Muislamu. Sababu ya kuogopa mtu. Kubera gutinya umuntu gusa. Sababu ya haya. Kubera isoni. Wewe kama wowe ni muri hano, unaona ukweli, wamaze kubona ukuri, unasimamishwa ukweli, ukaba wamaze guhagurukirwa ukuri, unasikia roho yako, ukuva umutima wawe inakwambia nataka kuwa Muislamu, inakwambia ati Muislamu, ogopa Mungu, tinya Imana, kuja hapa, ngwino hano uwe Muislamu. uwe Muislamu. Na wale wa ndugu zetu walikubali kuwa Waislamu, na bavandimwe bavuzesha kuba Abasilamu, wache hapa, nibaze hano bahagarare hano, waingie dini ya Mwenyezi Mungu. Dini ya Imana. Yoyote anaona ukweli, buri wese wabonye ukuri, anataka kuwa Muislamu, ushaka kuba Muislamu, bila haya, adafite isoni, bila woga, nabwo usiogope, kuja kuwa Muislamu. Uri Muislamu. Takbir. Abana musubireyo, abana musubireyo. Yoyote abana mu Abasilamu musubire abana naomba mnisaidie muwatie kumstari vizuri. Abana mwigiye abana mu Abasilamu. Sawa. Muwapange vizuri wageni wetu. Mubahagararize neza abashyitsi bacu. Muwapange vizuri. Abagore uko abagabo kwabo. Wanaenda kuwa Waislamu. Bashaka kuba Abasilamu. Dini ya haki. Dini y'ukuri. Naomba wahubiri munisaidie. Ndasaba abo turi kumwe mu babyiza butumwa muhagarare mupange abantu. Yeyote anataka kuwa Muislamu. Buri wese ushaka kuba Muislamu aje hapa. aze hano. Yoyote
buri wese anaona ukweli, wabonye ukuri, anataka kuwa Muislamu, ushaka kuba Umuislamu, aje hapo, aze hano, wawapange vizuri. Mudufashe uno muntu abashinzwe umutekano, mudufashe umusaza ari kutuza amahoro. Tunaomba kwa haraka, turi gusaba cyane, yoyote anaona ukweli, buri wese wabonye ukuri, asisikie haya, ntagire isoni wala asiogope, cyangwa atinye, aje kuwa Muislamu, aze kuba Umuislamu bila woga, nta bwoba. Mashallah, nta bwoba. bara muze mu Uislamu nta bwoba. yoyote anaona ukweli, buri wese wabonye ukuri, usisikie haya, wigire isoni muvandimwe, usisikie woga, wigire ubwoba. Uislamu ni dini ya Mwenyezi Mungu, Islamu ni idini y'Imana, wasiwadanganye, bakababeke, sio dini ya mauaji, ntago ari idini y'ubwicanyi, sio dini yenyewe haina upendo, ntago ari idini idafite urukundo. dini ya Uislamu ni idini ya Islamu y'urukundo, dini ya Mwenyezi Mungu, idini y'Imana, ni dini ya Ibrahim, idini ya Ibrahimu, dini ya Musa, idini ya Mose, dini ya Nuhu, idini ya Noa, dini ya mitume wote. Tambara birahari. Yego, turasaba abakobwa mutwambikire abo ngabo baje kuba abasilamu, bambare. Aya, tutegereze gatoya abantu batangire kwanja kwinjira, hanyuma tubambike ingofero zirahari, sibyo? Nimugira ikibazo abana muve hariya, abana batoya mwigire kabisa, bakuru basigare hano, abana basige umwanya mu bantu bakuru. Muislamu nawe waje kuba Muislamu, okay, aze injiza aba bantu dini ku bushobozi bw'Imana. Mwese muzamure agatoki k'iburyo, amagambo share kuvuga namwe muyavuge, sibyo? Ibyo nibyo bituma umuntu kuba Umuislamu. Naam, twese tusubire inyuma, abantu bafata amafoto tusubire inyuma. Twazamuye aya magambo niyo yatuma umuntu aba Umuislamu, yavuze ababaye Umuislamu. Turasubiramo aya magambo ngiye kuvuga: ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ndahamya mbikuye ku mutima wanjye, mvugisha ururimi rwanjye, ko nta yindi Imana iriho ikwiye gusengwa uretse Imana imwe rukumbi. Nkanahamya ko Muhammadi ari intumwa y'Imana, akaba n'umugaragu wayo. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Aya magambo y'umuntu amaze kuyavuga abamaze kuba Umuislamu, mwamanura akaboko kanyu, murakoze. Noneho babambike ingofero ndetse n'imigisha. Upite ku mugongo ya wanaume mukwe munabavalisha nyuma, mutangire ku bagabo, tagire ku bagabo. Imamu Sheridi abambike ingofero, imitandio iliye mumuwe rahma, arebe kwanza abantu bakuru, atangire kubambika nawe. Abavandimwe tayari bamaze kuba Abaislam, bari kubambika ingofero mu